kichaa wa Yesu anapatikana kutokana na kiu iliyozidi na imani. Ukiviunganisha pamoja unapata kichaa wa Yesu, ambaye hata ukimwambia neno gani haogopi, hana mashaka, anajua itawezekana. Hata kama wakiinuka watu wa kukatisha tamaa, wa kuvunja moyo, yeye ana kiu moyoni ya kumtaka nani? Bwana na nguvu zake. Ujue ile kiu ndio inayokufanya wewe umjue nani. Manake ukiwa na kiu utaanza kutafuta Mungu yukoje, Mungu anafanyaga nini, alifanya wapi na wapi, kwangu atafanya. Imani inajengeka. Ndio sasa wakati unazidi kuhangaika kutafuta maarifa, kusoma maandiko, ndio sasa anasema mjue sana nani? Mungu. Sasa kumbe wakati unaposoma maandiko mengi unamjua Mungu, kwa sababu ile kiu inakulazimisha kusoma maandiko, na yale maandiko utakaposoma ndio yanakujenga kiimani, umwamini Mungu kwamba anafanya, kwa sababu unaona alifanya kwa watu wengine. Wakati unapoendelea unaona nguvu inaanza kujengeka ndani yako. Amen. Nguvu inaanza kufanya nini? Kujengeka. Uhakika wa mambo unaanza kuwepo. Ulikuwa umekata tamaa, unaanza kuona hakika, kwa kweli nitapona tu, kwa kweli nitapona tu, kwa kweli nitashinda tu, hata kama vita ni vikali, lakini ushindi upo. Maana unaona Mungu ametenda kwa watu wengine. Pointi ya 3, jizoeze kuishi maisha matakatifu. Kama unamtaka Mungu na nguvu zake, jizoeze kuishi maisha matakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jizoeze kuishi maisha matakatifu. Unajua kwa nini nimesema jizoeze? Kwa nini nimesema jizoeze? Kwa sababu Biblia imesema wakati tunapookoka, tumeshaokoka, lakini wewe mwenyewe unageuka kuwa uwanja wa vita kati ya roho na mwili. Roho na nani? Hawa wote wawili, kila mmoja anataka kutimiza mapenzi yake. Mwili una mapenzi na dunia, huu mwili. Na ndio maana ukifunga, kila unapopita, hata vitu vilivyokuwa vitamani unaviangalia, unaona karanga kila siku unazipita. Lakini ukifunga, maskini wa Mungu, unaona karanga, karanga zinawaka zile. Ukipita hivi mahali wamepika ubwabwa, kama vile hujawahi kula ubwabwa, na kuambia unanukia puya. Jioni nikifungulia nitapika ubwabwa. Kunywa uje hapo uone kama utaenda kupika ubwabwa. Unaenda kununua maandazi na chai na kunywa, maana mwili umeshashindwa vita, roho imefanya nini? Imeshinda. Sasa wakati mwili na roho vinavutana, roho inataka ujizoeze kuishi maisha matakatifu. Mwili unataka ujizoeze kuishi katika maisha ya dunia, manake katika tamaa za mwili.